بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga kakasih sila Allah subhanahu wa ta'ala, hirinaisag kita niyo hakariaksahan na to magpatuntun kawauntan niyo impatuntun yan dahil akan lang sila Allah subhanahu wa ta'ala iran dahil nga hadis sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga kakasin sila Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo atiranan, ganapan namo na isab hiatud maong pahadarat sing kamu aming pangaddian tamo buwasin pag-iman salta masi-masikitan niyo pangaddian buwasin pag-iman hindu sing guru panurid nakahampit ang guru aula-aula na nakahampit sin karayawan imurid murah-murahan suhurun taniyo pamahasot si mahatinggi bangmayan kita niyo anugeraan da sinallahu subhanahu wa ta'ala karayawan maniyo tiudia dunya sa luray taniyo nagtatanong siya ipapatanong kato taniyo sinallahu ta'ala hitanong taniyo yung karayawan diya dunya dito taniyo na anihon insya Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw gana-gana. Mga kakasih sila Allah subhanahu wa ta'ala, balikan namo masikitan niyo pangadyan
Hindu siguro pamurid niya, dahil nga mga Hindu siguro pamurid niya, ang mga wajib, sumay tuod tangkisan, salta tumangkis, hintiap-tiap siularan, sa lugar niya uwi, tangkisan niya, tampanan niya, ginhawawaran niya, day nga katan sa barang mangi, aula-aula na mangi, amun miukaan, sin mahasot si mahatinggi, pinagmulkaan niya, lianat niya, day diya dunya, sambil paadlaw, akhirat, waliyad billah. Hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu la ilaha alladhi yatakhalla fi tariqin nas أو في ظلهم رواه مسلم. Hadits junjungan Nabi alaihi salatu wassalam biyaitaan kita niyo sin paraita ang muin subay na tutuod tangkisaling paraita ini sabab dahil hamanga piyagmumurkaan sila Allah subhanahu wa ta'ala dahil hamanga syuknaan sila Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinangin. Uno yan mga tuwan, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, among tao himutang niya in pamutang niya hajajakan si manusia, halalabayan si manusia in pag-ihi niya iwan sin pagintaw niya, lalabayan jajakan si manusia dunihan hutang in hajat niya atau pagsisilungan paghali-halihan si manusia dunihan hutang in hajat niya yan aming gumawa dahil harwa jalan niya yan hari niya lumusun na rayaw in kakahilang sintao yan usog na kasiya, babae na kasiya, nakasud siya pala na amo ng beta si dumbungan tanu alayhi salatu wassalam. Iyong napahantan ni hadis ini, inula si Muslim malado. Imbaran si Muslim malalo suksi. In pagkaun si Muslim in katan kakahinan nila kidnot iwan kuiwal nila halaw kasutsihan, halaw kalanuan. Dahil sa babiyan mga anak kapo ng kagunahan sila sa ini subay kita ni malalo subay hula taniyo taunag hula dunhan iban sin hulaan sin tauyan halaw kasut siya bangdi maluad to nakasud sila palianat sila Allah subhanahu wa ta'ala hasab da sindungan tanu alaihi salatu wassalam ittaqu la ilim
karuga kami tangkisan ni ingin hawawaran mo day harwa parakala at adila hinangun mo hinanyan suknaan kamu sinallahu subhanahu may tayag tutuhan sa babing Tuhan kami nagsisipat-sisipat malano in nagtutuhan kaniya suway isab malano kaya sa babihan yarimpal man niya inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin dua hinan iman dua sifat iman dua raakan sinallahu ta'ala kalasahan niya hamut na yung mga kalasahan sinallahu ta'ala yuhibbut tawabin kalasahan niya mga ipon niya doong adlaw nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala tiyatawbatan nila indusa nila sinadlaw ri paabutong sindoon indusa nila sindoon di paabutong sinadlaw kakuyaran sila sinubahut na mga tuwan mga anak ako pila tahun na natalay pila tahun na istambay sinta urindo sa niya di matakad sumay siya lang niyang marikaku Rasul sallallahu alaihi wasallam biyataan kita niyo ingkuyag sinallahu ta'ala hayipon niya ini naribeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hika isa mga tuwan kakuyahan siya sinallahu ta'ala hikarwa hasabahu Allah hisaban yasira adlaw susurun way makaligtas din kato taniyo dayha pag-audit sintuhan pangasubuhan kita ni adlaw kana pag-iigtan ni nga dunya auditon kita no sintuhan pangasubuhan kita no sinallahu ta'ala bangin tao nag-audit patao makatapukin tao makakawin tao mamalis kuat niya adlaw susungon di naman dari naita wal amru yawma idin lillah way nalamog tani adlaw susungon tumag na anong sikugon hindi dunya manjari magsuap manjari magtangdan manjari brahibun ng tao manjari ingkatan hadlaw kana mga anak ako di na manjari wal amru yawma idin lillah kawasa na sinallahu subhanahu wa ta'ala hindi dunya kawasa sintuhan sa bilang kita niyo kawasa pakanya agarun ta insara sintuhan simanyang kita di ta agarun na yan na kita tanin na kaulungan siya sintuhan bang mag-audit na kanihad lang susunod pangasuhan siya yasira sa luhay-luhay ini katu adkhalahu Allahul jannata birahmatih pasurun siya sinallahu ta'ala suwa hasabab sin rahmat hasabab sin ulung sinallahu ta'ala kanya maingat siya kaulungan iwan maingat siya magpaulong pa Allah subhanahu wa ta'ala wala siya nagpaulong pa tao sabab
di makarihil karayawan in ulong niya iwan ulong sintao patao apabila wala doon in ulong sintuhan araon sin sila. Naunyan Tuhan. Tu perkara. Tu'tinan haramat. Pandihil kau karayawan. Bukunin karayawan kawaun mo sadyakin. May taong karayawan yan doon kayo, bukul kayo, piyangan doon sadyakin Tuhan kayo, napi kau pangandulan sinallahu ta'ala pasampayan patagdapo. Tu'ti man haramat. Pandihil kau hatao, mani kasudahan kayo. Pikulat. Misalnya mareho kasudahan kaniri na siya mang bihil. Timatahad siya sindihilan. Mga tuan, mga anak kapo namu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahitaan kita niyadul uliya khairun min yadis sufla. Hindi mataas labing dayaw rin sinilima hababa. Dua. Marayaw na taas, labing dayaw na taas, marayaw na baba. Yan Tuhan, labi marayaw imang dihil, marayaw indihilan. Marayaw sila karwa, sa rawa in labing dayaw aming mang dihil. Tayan Tuhan. Narihilin tao mga kasugdahan kayo. Ayaw man kung magbayta din kayo. Ang hikmat niya ay ikaw magbayta hara akong mulang-mulang kayo. Kau asuhon dahil din mo, law amanat sadya tiukbal ka ako. Ipapasampay mari kayo. Yung matali niya, dahil ang mga matali niya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Katuntuman ninyo. Siyo-siyo, hinta umumusun na yung baran niya, tanpanan niya, ayaran niya rin ang makamumulan. Saan kahinangan niya indakan sinallahu ta'ala, tangkisan na liyawan niya, yaj'al lahu makhraja. Papanjarihul kanya sintuhan, karayawan. Yung kasigpitan kahayanan. Yung kasusahan gantian na pagkakuyanan. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kita anak kapun dayo. Magkahunahan kita ng masa na ito inihad tindagbus. Ay manusia bang nato papatahon doon adlaw intiyata ni aging sa pagkahinay masuk siya. Indahkan sinallahu ta'ala ini patari kaini hikasadyan ni walikasanyan sin pagkahini tayan Tuhan nahambuk dengan Allah kaulungan siya sin Tuhan hisabun siya bukun na maulid pasurun siya surga ulong iwan rahmat sinallahu ta'ala. Ulo yan sagad ng dihil siya bukun siya na ngayon sa nang dihil siya
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Firman si Allah subhanahu wa ta'ala, aku magbirihil kanu rizki. Barang niyo, parang cintuan ako nagpapanjari kanu. Yung kahurunahan simbaran niyo, meron din kaniyo, din kako. Narihilan takaw, sa luway mo rin buhi niya dunya, dihilan takaw rizki. Pagkakaw kiarilan rizki, pangbihil ka usap. Bukul kayo mo sadya. Minna rajak na kung unu-unu na inki alugara kayo. Bangkaw na ingat, Panginoon ko. Unu-unu na parang Tuhan pangbihil ka. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hari pa kamu ragpakan cindua para kalamma iman kamatay. Yung susunod tayo ni ang tinagbus. Banggi na lumang madalit na pagkamatay. Tayan to. Na basag na kau panggihim. Bukul ko nga sa mangawa. Sa panggihim na kau, ulo-ulo indiriin pidikit kayo. Maita, sabda sindungan tanu alaih salatu wassalam, wallah fi awni al-abd ma kana al-abd fi awni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala tabamin niya inipon niya. Sa lugar sinipon niyang nandirihin na nanawang sin umu-umu na yan ubara niya kaniya. Tayan doon. Tinawang kuri na manawang. Kuriput na, stainless na, katantan na yun na kaniya. Sa nakaw magpatawa nga parang mo. Sa nakaw magpatawa nga pagkahin mo. Sa nakaw magpatawa nga ingat mo. Sa nakaw magpatawa nga kawasan mo. Sa nakaw magpatawa sinuso na kawayan. Hikaroon nagpatawa nga ingat niya. Hipiraon nagpatawa nga kawasan niya. Natuwag tungki. Sinabi Allah Musa nagpatawang panagpapanjari kaniya. Amin si Manda. Turatuan. Magkagunahan kita niyong tatawangan nga Tuhan. Di na to kagunahan yung tatawangan sin tao apabila wala na sumpat sin tatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makasusa hindi matuha masana to. Mataudjin susa. Wayrin sin susa. Tara kawasa susa. Way kawasa susa. Sin wala kita piyakarin sin Tuhan pa dunya magkasusahan. Bangkaw na susa tayo na. May taong sa sanggulan mo sin kasusahan mo, yung sa sanggulan sin kasusahan sin tao, sin niya, kawasan niya, lingkat niya, naig na. Turayan tuan. Nah. Ini karua. Watasil man katab. Pagkasila sa kamo. Pag-uli kamu
masanyang. Inamugto ikaw mo kasiungan na siya, ayaw mo mugto ay lasa mo madtukan niya. Tuloy. Watasil man kataak. Kaunahan na ito magkasila sa dunya. In wala nagkasila sa dunya, aun lang kaun surga. In nagkasila sa dunya, hakabayaan sintuhan. Pasanyan sintuhan dia dunya sa pangatod sintuhan kumasanyan, hapangatod sinmahasot simahatinggi masanyan. Batsawan, impasan niya nga pangatod na tutura, mataudsin, tagakawasa, iban aun lingkat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan kita ni yung taong Makkah, yung kaiwanan, nang namakad kami kayo, buwan nilang ilimbod, bayaon, bulawan. Kakausan sintuhan. Sabo ko naman itong maksud. Hindi ako napinay maksud na katufay bulawan. Nah. Watasil man kataak. Inna mugtuwi kay mukasila sa sumpata. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksya sintuhan kahinapusan Nabi. Hamakkah. Mimbar hala-halaw cingka batullah lawitong ratus. Nagtutuhanin mga tao, mawaya pasura sa Tuhan nila barhala. Dia aksintuhan in Nabi. Imperakan niya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Narahakin Allah Ta'ala in Nabi nag-iig sin barhala halaw niyaun. Barhala yung hakaba, bihutang, halaw sin Kaaba. Iwan barhala halaw sin atay nila. Barhala hapangatod nila. Iyon nito. Uling pag-iig, rahmah, pagkasila siya. Kakausan nito iyon bukul rahmat sawawa, bukul naman timaksud. Kakausan nito iyon militan dipitun sindorog sabo ko naman ito wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamaigin rahmat laknat para kala sini-sini dumagbus laknat biya na sinahadis ini ittaqu la ini kamu harwal ya laknat ang lain hutang niya in hajat niya in magwa dengan harwagalan niya halalawa yang cintau hajajakan cintau hapaghaluhaluhan cintau. Kaya lupahan na sinummat ini. Labihan po katahon. Wala hilo sin Nabi. Wala hilo sin tuwan ng pagsambayan ng pagpuasa. Inhilo mo na pagkasilasa. Subay na kapag Isra wal Mi'raj na Nabi ang panawagin din sambahayan kanila. Tugayan Tuhan naunura qulu la ilaha
illallah tuflihu. Paglapay sadya kamu sinlapal ini la ilaha illallah, paruntungan, karayawan, kasan nila. Natural yung masa na ito. Nabayusin naglalapal. Ang painapalero na pida sa kiugdan simbayrus ang naglapal. Yung kihatian na pida na virus, cellphone, iPhone, iPad, laptop, ini yan bang nabayos ang pari na ka raka ng pagdayaw ka niya, matawag na marirago. Sa amin naglapalhay ni nabayos, may wala doon rahmatan lilanan niya. Dahil ang mga sarat, sin maglapan, sin la ilaha illallah, bangla siya. Inagijin barhala biyad taon amurin taghap barhala apag unahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam way pagkalo. Way pagkasagdog. Haka batullah. Uling nakapaigan niya, Ija jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kay mahugdam. Anak po na mo atiranan. Masuki ang pamalayo. Magkagunahan kita ni magkasila sa impunan ni ayat rahmatan lil alamin. Maglasa imbuhi iwan buhi. Nagsusuok iwan naglalawak. Makalasa imbuhi apatay. Bukong paglasa global. Bukong globalization. Bukong. Dia simbihan. Suway universal paglasa. Tulayan to. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata niya lugai nihamak. Innama bu'istu rahmatan walam ub'asu la'alam wala syattama. Pada akan kaku sinallahu ta'ala maghatod sin pagkasilasa. Maglasay manusia dahil dihadong niya sambil palo. Ila mugto ikay mo sugpata. Ayaw mo mugto ay nasa mumagto kami. Baita, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wasalahu wasaltuhu wa man kata'ahu kata'atu. Sin tao na mugto sin pagkasilasa, mugto siya. Naman ko namugto na patuhan, bang namugto na yung kurinti, namugto na yung signal. Misan hato na yung signal. Magsingkumang kang lintaw, magsingkumang king lintaw. Lagi saan yung kasusabang namugto yung signal, hantara sin ipon, iwan tagipon. Aturayan. Mga anak ko. Dito na sintang na sa mga kayo. Pasara na siya namugto. Sa intog na yung mga kayo ayaw. Sabit magbuhay ka ng Allah Ta'ala. Man kataaho, susin namugto sila sa inyo. Kata to. Sabab, yung pagkasila sa yan din ka ako. Bukod nigay siya.
dahil di ka ako pa. Bukod organized mo, wala naman yung pag-organized mo. Kaya wa sintuhan dengan halgaan na to mga Tuhan, mahalga ng sindunya, ilang sinuun niya, yung pagkasila siya. Final solution sa problem, di matuhabong niya. Tayan Tuhan. Paglasahan sintaw yaon kamatauran, karena sin, karena kawasa, karena lingkat, karena kutsug, wala doon ang kabayaan sa Allah Ta'ala. Natuwag tungki. Naraog daya. Ta. Na, mumusod na timbaran na to. Pagalikon tanyo, paglaita sila Allah Ta'ala panabiliya, paglaita sila Nabi Kato, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Intaw mapinda, manglasa sadya siya. Bisan siya rin na nasahun, manglasara siya. Nasahun niya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hintaw ba yung lasahun? Diniyahog tuloy lasa niya. Bisan pa siya kiyas tulang sinisiyo-siyo. Diniyahog tuloy lasa niya madto. Pamindi na manglasa kaniya. Siya manasara. Yarhamuhumur rahman. Kanasahan na siya sinang. Ang hindi na lumasayin tao kay Miriam dunya ini, katan, bilyon, di makaatupot. Bangmayan kau kalasan na sintuan. Tanto hatuan. At bila kau kalasan na sintuan. Kakausan sin Allah Ta'ala isa-isa niya palasahun kayo muing katan, manus siya sing katan, piyapanjaro. Sadapun sampai di masa na kayo katanya reagun agad ng malaikat lumasa kayo agad ng kapanjari katantaan nila lumasa kayo hatar kala wala doon nila sa sinallahu ta'ala na tuwagtong kita nakaubdaya na Tuhan yung mga tuwan intahalan na ito. Dia na ubsin syaitan. Dia na ubsin tao. Wala na kapin. Naraubsin na uluwag. Ittako kamuha kamu pa Allah Ta'ala. Magmahuwa kita ng mga tuwan. Wala na linihog. Imano siya. Hadong niya niya sinilihog ka masa na to. Himbang sa'yo, kita ni umat sa rayaw-rayaw. Wala kiarilan sintuan ni umat na kaunay lang sinaritungan kita ni kiarilan sa taog-taog ni umat. Bangmayan mahinang sawab. Hingga pagtag-ipon na tupat. Buko ni kapagigil. Buko ni pagdangki. Tayan to. Nah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Inna biasa. Ya Rabbi na tulang kabayaan sin Allah Ta'ala. Kalasahan siya sin Tuhan. Magkaunahan kita ng mga anak apo. Lasa sin Tuhan. Lawaon na tunay lasa sin tao patao. Ari di kapag lagi naglasar yung pagpulsum, magpugpug. Meta, lasa, di pagkaon. Bangkya sarapan,
Masug ko mao. Bangin na wala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard. Kala sa hinin sa barang yan ako singkong. Yarhamukum man fis sama. Na kalasahan kamu sinata sila. Nangisi yung bulang buhok maglasa rin. Tao, ibang tao. Sakali ito, naong patao malasakutin niya, rin sintaw halong simbahin niya. Yung kutin niya, birihan pagkaon marayaw, birihan pagkulangan marayaw, birihan gunting marayaw, birihan sampu marayaw, katang sin marayaw, tudyo pa kutin niya birihan. Ingan kuting. Intaon yan na marayaw, ya Abdullahi, ya Abdurrahman. Marayaw yan, ang pinagtukutin ingan niya. Ini Abdullah tao, hingan na Abdullah bibihan pagkaon marayaw. Bibihan pampo, siyang kutil niya bibihan. Kitayan to. Inama niya, inina niya ribihan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmah. Bangkau kinuyag mana sa kuting-kuting yaw lagi in kuyag mo suray lumag in kuyag mo lumasataw. Bang aun tao nagipat kuting kaya suga niya lagi in tao kaya lasahan mo ikasuga. Suraya dito. Nahayari hama sa napin. Magkahunahan kita nung sarab. Ano gara makatutanong sintuanin katan mangdahi. Pahikaratok tan mag-ibadat kami. Di nakatutanong sintuanin katan panyakikaluhay taniyo. Iningat kaniya. Sakali napakai panang napakai kermaksiat nah ittaku magmabuka kita nyo minalaan dengan sukna ad-dunya mal'un wa mal'un ma fiha illa zikrullah. Inalaw singgol ini apabila sila rin makadakawayaan sa Tuhan, kamurkaan na sila. Natun na sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi makadin walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Kata nagawaw singgulo sinusudod pa Tuhan nananasbi pa Tuhan yung kataan pa niya pinagawaw singgulo yung kaista-istaan kasayo-sayulan yung kataan-taan kagunahan na to nananasbi pa Tuhan namumugi pa Tuhan sakali ingki maun kaniya daruhaka pa Allah subhanahu makasih po. Tulan yun mga to. Illa zikrullah. Amurain mga tao nanunungtong pa Allah Ta'ala. Kaya sabihan mga to, magkahunahan kita mo. Tuntun pa Tuhan mo kung tuntun sintang pa tao.
Niyawaita sin kisah. Hasala sila sin Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksentuhan naglain ding hamak karap pa Madina. Naglain man sila awon magpamili na muslimin ila iwan ama nakakadanabi. Awon isab na muslimin anak wala niya din ama iwan ina nakabiin. Nagtuntun-tuntun. Matuntunin ina iwan ama anak. Matuntun day sabing anak haina iwan ama. Aturan yan to. Inyag to nakawin hamak ka. Tinuntun sinyag to naglain pa Madina. Nagpara na sulat, ina, ama, maraya kami, mamisita kami. In mga rito na may takarasul sa Rasulullah, in anak na mo, tinuntun kam. In amin mga rito, tinuntun kam. Nauno, nandiyan sila marikamo, mamisita. Mandiyan inaas na mo mamisita marikamo, tinuntun sila kamo. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila ay natagarisin marinina nyo kaya mo bisita ni mo to. Turan nyo mga tuwan na pagkadto nila in agisin mga Quraysh may tayan marikamo. Kung kamu nagpipida na agama, ingit na kamu rin na agama ini. Kung kamu aun narayta kaniyo, innamal mu'minuna ikhwah. In sabarang simbar iman magtayo, narugan ang agama na mo, dugan agama. Baita kamu. Ilagay sa mga tao. Yung kami magtayo ng udang kaagama. Sa'yo kita niyo maglanggong da. Bukong maglanggong agama. Maglanggong kita niyo hang kamanusia. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min jakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا لَا لِتَقَاتَلُوا وَلَا لِتَدَارَبُوا. Tayo naman kita ng kamanusia. Yung kami manusia. Maglanggong kita rin. Sa yung kami maglanggong kami ang kaarap. Amin beta sintuhan. Innamal mu'minuna ikhwah. Langgung ang kaarap. Tulayan Tuhanin tayong sinara mo. Halihanin dayaw, hindi ito niyaradda. Niyaradda yung anak ko lang niyarad amaas. Niarad daw maas wala niarad daw. Sarap kita nila insahaya sin Islam. Insahaya sin Islam pagkasilas. Pagkasila sa laway na pag-iman, pagkasila sa laway na pagtawhid, pagkasila sa laway mga dauno-uno na hukuma. Nagbilang pagkasila sa kalna sin, pagkasila sa kalna kawasa, pagkasila sa kalna bingkat. Nalugdayan ka. Wala kimakaling kahalan si Manu sa umat na kauna niya, sinyi ang nasa nato.
wailun naman to. Paano Allah Ta'ala waitaan Nabi wa umat niya walal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhirah marayaw rin sindunya. Bilis siya rasin tao marayaw rasa dindagbos sininang marayaw indunya rin sindunya. In papatasin kahalan marayaw indunya rin sindunya. Talo mga to. Aw ng buok. Sa isa niya na Muslim, niya naging drama sa sinabi. Sa isa niya na, babay pa isab siya. Tiyatasan niya. Doon na ka-Islam. Sabi mo katatasin dito. Tinuntun ka niya. Kiyadto niya. Napagkadto niya dayahan. Tinekod siya rayahan. Magsusungin pagdayan. Sa wabing marayaw kata, ni karayaw kata, nilarangin kata, mandarin ilarangin kata. Surayahan. Pagkadto niya, nalaw mo na. Sanduway nga naarama mo, tinuntum kami kayo. Naato na nalaw ng kahalan na mo yun. Nalaw na sabo. Naulong nga rin pagkaw makapikin. Binikam. Nang niya uon. Hapangatod niyo masanyan kamo. Matawad sin niyo, matawad pangaltan niyo, matawad yung kakayaan niyo. Sayang doon na sadya. Wala doon kanyang kabayaan sintuan. Inyang kanyang kabayaan niyo sadya. Ang palaw niya ako. Kiyaridaan ko na, kiyarayaan ko na, karayaan sin Allah Ta'ala. Di ko na karayaan yung kabayaan ko, yung sin kabayaan niyo. Baga ipilihan. Hinagisin tayo mga ayaw walang linda, pamikil ko marayaw. Baka pangita na mo, kuhay mo lang nariya, nalang nakaupaysi. Badyo mo, bukong malingkat. Himbaran mo nga bukong alaw mo kasambuhan. Naato na lang kami ini. Turayan Tuhan. Indiyara-niyara. Ano rin palmansin Allah Ta'ala? Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Nabi Muhammad, baik kayong barang, iwan simyakad kayo, hindunya marayaw pagulaan. Sa inlabi marayaw, wamunin at nawakhirat. Bangsa jalaw niya. Hapangita kung magkagunahan kamu tabangon kamu. Kaya napangita ko kanong matawag na film, tawag na alta nyo, di nakagunahan tabangon. Sa biyaon tabangon kamu. Hatatawangan kabayaan sin Tuhan. Naulo. Agad kamu hakabayaan sin Tuhan. Wala niya iyan agad kamu kako. Sa agad
kamu hakawayaan sin nagpapanya diri kamu marihan bang bukun pasalan sin nagpapanya. Ampay na kulong niya, liwo ko na yung kawayaan ko, impiyatindog ko kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ngayon ko na patuhan dito na ako. Kaya sa wabian mga Tuhan, recognize yung natindong niya marayaw. Sa labi indayaw sinadlaw akhirat, hindi na to ini. Hitanong na to ni patanong sin Tuhan. Hinanong na to ni pahinang sin Allah Ta'ala. Ayaw na to sa hitanong ng kabayaan na to, bukong kabayaan sin Tuhan. Ayaw na to sa hinanong ng kabayaan na to, sa wala doon ng kabayaan sin Allah Ta'ala. Niluka. Waliyadu billah. Yari rin magbusin papatamul ka biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti jamalun ala ummati, dumatun masa umatku. Yari nari matuna. Biar ini nagbus. Ya'kuluna alwanut ta'am. ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس makaon nila na yung ginisan warna sin pagkaw. Makaon nila na nainom nila na yung ginisan warna pag-inom. Nabadyo nila na yung ginisan warna sin badyo. Sa wala doon yung kabayaan sin Tuhan. Tuhan yung mga Tuhan. Badyo pirit yan na. Badyo buaya yan na. Ginisan na sin badyo. La yu'addu hukukuna. Wala nila tinay ilhak sin Tuhan doon kanila. Sindiya nahan banuswal na binik bawara pa sin pagkaun, sin pag-inom, sin pagkayan, sin katantan. Di ayan ubara sin Allah Ta'ala. Habang man, hitunay niya yung kawajiban niya, tudyo pa Allah Ta'ala, di magkagunahan ng Tuhan na rin kaniya, siya in magkagunahan, kita niya in magkagunahan, karayawan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kaliyampit na to sadya, yung karayawan din nga Tuhan, diilikan kami pagkaon na taon, pag-inom na taon, pakayan mataon, yung katahan niya diyan o barakato sin Allah Ta'ala, mahinang sabab, kapag tag-ipon marayaw sa kaliwala. Ya Subhanallah. Hisim-sim mawaya sin masangyang di adunya. Falyu'addi haqqullah. Hitunay na ito yung hak sin Tuhan din. Hisim-sim mawaya sin masangyang di adunya. Imanhad ng akhirat. Falyahlu tariqal mustaqim. Suway niya lawakun. Suway siya menumaway haraan mabunto. Man arada al-akhirata taraka al-hayat ad-dunya, taraka zinat al-hayat ad-dunya. Sinusuran ka ito, tanumawaya. Sinmasan niyang adlaw kana-kana. Tumag na along simpakubulan niya. Ayaw na siya lumamog. Silingkat palingkat sinta uriya dunya. Lumamog na sa hagda siya uriya dunya, silingkat karayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarab, tantuturog, apabila siya magagsilingkat kabayaan niya, iwan sin kabayaan sin pagkahiya,
kalupahan niya na ing kawayaan sin Allah Ta'ala. Riya na hindi matuha masanatuin. Ano mga to? Mugtama sin sahabat. Huwag sin mugtama na to bihaw. Dili kuno comparison mo bedi. Huwag TV nila. Huwag aircon nila. Huwag ayos nila. Sa aturatuan, nakaibadat mo rin. Yung kita niyo sobra-sobrahan. Yung pagtouching society na ito biyaw. Dahil sa wabyan, anak ka po, tangkisan na ito, humusun na ito, hindi hawawaran na ito din ako. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam beta kato. Niyanaw sila iban si mga sahabat. Nakalabay sila hatang bulan. Paglabay nila, ang dinig si Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum. Sisik sa halong 5. 2. Wa ma yu'adziban. Umin siya siksa kanila. 2 para kana. La yastabra min bawli. Inabuk yamsi bin namimah. Sisit sa inagising Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabat ni. Hindi ayaw sisiksa. Siksa kinug na nanduk. Pasalansin pagihi niya. Tuwi niwaya. La yastabra min bawli. Wala yastatir min bawli. Nangihi siya. Wala niya yakading syarat. Nangihi siya way tampan. Nangihi siya wala lianuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nablangay ikaw maghihi biya sin paghihi sinayog. Noong paghihi sinayog, nagtitindog. Bangdi na kagunahan marayong nabdo. Katuang kan siya siksa. Harap pakiblat magihi. Aturan yung mga tuwan. Way tampan. Himarap pakiblat. Way kasutsihan. Magkagunahan kasutsihan mga anak po. Amot yung siya sinunto. Bago maturun para kala sini siya para kala dakula kasuksihan sin tao iban sin kauma. Araw pangaking buguro ko. Wala kau yung lapay paglamay mo rito yung lapay na kau. Yung lapay ko sin baho. Baho tao. Baho pangak. Ginisan na simbaho ulap pa na. Bang mo kita para kala sini na yaho. Sa nang dahi pakalumuan, way kasutsihan. Nauling beta sin Allah Ta'ala, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kala sa hangsin Tuhan. Yung manusia, halawang kasutsihan. Lumusin pag-ini, lumusin pag-intaw. Ito na yan doon. Kagunahan sin lambay, kagunahan sin kauman.
bukol yamshi bin namima. Siksa lang ng mukyaw, ilagay si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabat, pasalansin, maghakot sa jasa kabtangan, igil iwan jangki, limo. Ito ba yan to? Zambun tudhibul hasanat. Zambun tuhrikul hasanat. Dosa makapaiig sing karayawan. Dosa manunod karayawan. Amunayin namima. Pagiging, pagyangki, paglimot, iyari hamasan natuin. Dahil sa babiyan mga anak po, magsama-sama kita nimo. Tangkisan natin siksa, tangkisan natin murka, tangkisan natin katantan ini. Katangkisan bang nato pa kayo ninindo sintuhan. Sabang nato di na karoon ninindo sintuhan, di na kita ni makatangkis. Sarab upat pijul alam na yung pag-igil, yung pagjangki, ilway yung nakasutsyan, waliyado billah, kalumuan min na hinanghantaw. Di ka pangadatan, pagkasilasa, pati ilpanamay. Naaring sa wabian, mga anak po na mo, tangkisan na tutulog. Tingnan kita ng sintuhan, karayawan. Dahil sa wabian, lang si mga sila, magbaway ta sin hikmat upat parakala ang katuin sin Allah Ta'ala sa taas-taas darajat imano siya di dunya bangya mahinang inupatin hikay siya al-ilmin nafi' bangya kawaunin ilmu marayaw ilmu makarunong pa. Buko na ilmu ipagabu. Turayan tuan. Amo yan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nangayo siya patuan in kanayo na Allahumma in a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ang katun siya sin Allah Ta'ala sa taas-taas darajat al-ilmu nafi wa laysa al-ilmu dar mukun ilmu makarihil mubarat pagtakabun niya ulo ng kabayaan niya ada pun yung ilmu nakarihil mubarat insya yan usog marayaw rin diya doon na sambil padlaw akhir hikarwa kasratut ta'at wal ibadah. Mataod ang pagtaat niya. Mataod din siyang pag-ibadat niya. Apabila tinood ang pagtaat siyang tao ng pag-ibadat niya, masaya yung tao yan diya dunya. Why problem siyang kapuhin. Hikatu. Al-akhlaqul hasanah amo na yung addat sa rayawan hamasa na tuloy na higin addat na rayaw kaya kantiyan siyang takabur bukun maaddat mag-ina bukun maaddat mag-ama bukun maaddat ang kampo bukun maaddat ang magulang bukun maaddat ang guru bukun maaddat hataw maas siya yung pag-addatan niya. Amuraing kabayaan niya. May siya yung kabayaan niya. Tunang niya. Banging tunang niya tao pag-addatan niya. Banging tunang niya siya yung pag-addatan niya.
Ito na Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam biantog sin Tuhan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Panad na ang hilo si Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah. Adda. Innama bu'istu liutammima makarimal. Tuhan yung mga to. Inaddat sin taumaas nito. Inaddat sin suhul na to, iwan sin budyang na to. Inaddat sin dayahan na to. Inaddat sin nakura na to. Inaddat sin ayat na to. Astagfirullah. Ini kaupat. As-sidku wal amana. Amo na yung tao magpuputing. Amo na yung tao kapanganmula. Magkakunahan kita ni kaupat ito mga tuwa. Mga anak po ng al-ilmun nafi. Magkakunahan kita ni. Umbulan mo. Hikarwa. At-ta'at wal ibadah. Patuloy natin pagtaat na ito. Ayaw na ito akaroon ng kawayaan na ito. Ang kawayaan nila. Pagtaatan natin kawayaan sintuan. Ang pakurikin pag-ibadat tani. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hisiusunat tan nagtaat siya patuan na paruntungan dunya wa akhirah. Ang panato para yung nadat na ito. Mahal kain sin sa labing halga sinadat. Ini kaupat. As-sidku wal amana. Amo na yung tauri magpuputing. Bunal kata niniwal simbaran niya. Kapangandulan siya sintuhan. Iwan kapangandulan siya sinto. Bang mabihad tindagbus. Napanihala na timbaran na ito. Di nga mungka sintuhan. Napalano na timbaran na ito. Di nga malung napalano na ito. Ingkauman na ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na, tugtog na dyan ito. Murah-murahan. Bangman kita niyo. Yan ugharaan sin Allah Ta'ala. Mapalihala na ito. Kabuhi na ito. Dahon na ito. Pakamatay na ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma arhamna wa afina wa afu anna. Wa tub alayna ya maulana. Innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik. Tahdi biha qulubana. وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أدفع عنا البلاء اللهم أدفع عنا البلاء اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.